Good morning. Ngasi se akhoi keno ko sagun se nimit ko hadi sagun se nimit ki card ki message apeta ying minarase ko ado aham bada sagun se nimit ki number se 25 lere aduga kaladana hangapan gumba kai gumba adu minus china bi back ado chak thong bana yellow machu gi pot na haira ga de khoi machu ni khangde amani khangde yangang gi na mami katang hapa adu main tai re ko ado nga September gi tang manga ko September tang manga teachers day oza gi numit ko ado happy teachers day ko oza ngai ma'am yeng ba yauraga de aduga khoi na tamak pa khoi bu tambira ko oza ngai gi oina harasu ko happy teachers day ko ngasi se ado aham bada card ki message hing minara se ko card ki message hing amatung da timing a phaba so happy tang haira ge ko indale re ko khoi card se nomagi 3 card katang khala se ko sida lai riba card sing sida ge hum katang lo tho se ko ahamba card se lere anishuba sida lere ko aduka ahum subana sida lere ko hadi first card second card and third card ko hadi ahamba se lere anishuba se lere ahum suba se lere ko ahamba khan banga yenga se ko ahamba gi laiba card se kai no ha masam sida ko ketang ko koina sida first laiba ko tensions gumba kai gumba khatang laiba do oina oi ko hadi tumba nuai tabani khangde mangumba khatang nuai tabni khangde dumaina khara tawba yai ko ngasi se ngarang ahing se tumdha ba ya da ba ko ta ba tensions kai kai amna laiba ko pa dumaina oina oi ba khanjan ga no yam ka aina phata ba khanjalinga haide phata ba do oina ingon da chingjala pa oina oi ba do adu duna yaringe khatang avoid tawbiyo sigi pot mayam se hai tar ko haide tension aki ba oiro stress kaino laiba ko pa mayam se ko stress oiro anxiety kari crash kumba me amse hai tare ko yaringai ketang nemal lo haji sigi level me amse hai tare ko koina stress level anxiety level ke gaji amna wang handu shor pudi ketang nemdan bai tare am ka hana khanjan da ko duga ani shuba ko ani shuba card se phai ko ani shuba card se phai hai raga di kai no ha matam kitang aingonda aina tawgi ba khot ki ba thaba inkhang gumba kai gumba leraga de aingonda phana lakpa aphaba gumba lakpa dumai taro lai ko sida phaba lakpa aina hotnar ki ba tawgi bo ran da mahai marong cha ba harasna kon samna ha ba da ko hadi fruitful over result gumba lakpa se aina ngarang na han da gi oiro hadi business am ran tawra lai na tra exam gi kai gi me am prepare tawe ko le na khala se adugi pot me am do aingonda positive results gumba lakpa khopa dumai na oina oi ko hotnar gi ba do lem na mang da gumba harasna ko samna ha ba da number 2 gi na ko ahum suba card sina sida laise poting se aigi favor da gumba lakpa dumaina oina oi ko aigi favor da lakpa haraga di aina kemta landa ba aina kemta mingon da kai di khote haraga di achumba na joy have oi have de ma silese ko aduna hadi kai da bu khote ba mi oiraga di dum aina ngamba aina keno to bod dumaina oina oi ko sisina khoi gi card ki message le ko timing so happy di minara se ma'am timing sina ayuk ki pung mariga minute yankai tare tagina taruka minute kuntra ma thoi phang le duga mapan ga minute kuntra pandaina pung ani ga minute kun ma thoi phang le ko adagi amu pung ohum ga mi yankai manga dagina nungdangi nipan ga minute kun ma thoi phang le ko ade mutra ma thoi ga minute trom doidana baro ga minute kuntra ma pan phang le re atuga atheng bagina ahing har sine ko pung ani ga minute manga dagina pung mariga minute yankai tare phang le ko sisina ko gi ngasi gi oina afaba timing ko ado sis le ko gi daily card message se ma'am thank you